Open your Bibles to Psalm chapter number 19. Psalm chapter 19, verse 7. Dali ko mo patindog ninyo. Tungod na ko ay 5 or 6 text verses o naidaghang pagpasabot sa matag verse. So, lahi gamay karong hapon. Maghatag ko ninyo sa title. Dayon magampo ta. Dayon magbasa ta sa mga text verses. Pero mag-start ta sa Psalm 19 and verse number 7. Title of my message tonight is The Power of the Word of God and Human Instrumentality. Kinsa nakasabot sa pulong instrumentality. Kung ang Diyos mo gamit sa tao nga uska instrumento para sa iyang buluhaton, it's the word instrument, meaning gamiton sa Ginoo. So, ang gahom sa pulong sa Diyos ug ang what is instrumentality? I can't translate instrumentality. Pagka-instrumento, why klaro ka na? But anyway, tawhanong pagka-instrumenta, Galamiton, being used by God, that like a tool, galamiton, instrument, tinuod pod. The power of the Word of God, we're going to use a little bit of English for this. We'll just keep instrumentality or the instruments. The power of the Word of God and human instrumentality. Unusual title, but it will make sense as we go along. Magampo na ta, dayon mo basa ta sa mga text verse na to. Heavenly Father, thank you, Lord, for bringing our people to church tonight. Lord, I pray, God, you'd fill me with your Spirit as I preach. I pray, Lord, you would empower me. God, it's not what I expected to preach tonight. I really didn't know what I was going to preach. I had no idea. But God, this is the message you gave me. Umangaya ko karon, ikaw mo tabang nako. I pray, Lord, you'd help me as I preach. Help me to say what's needed. God, please give me a clear mind. Lord, I pray, God, that you help my Visayan to be clear. Lord, work in hearts tonight. Stir us up, Lord. Bless the message. Please, God, work through me and in me. Lord, please fill me. Pray in Jesus' name. Amen. You may not be seated because you already are. Psalm 19, verse 7. Here we go. Kunana say amen. Amen. The law of the Lord is what? What does that word perfect mean? What is it? Hingpit, and what does that mean? Completo, walay kulang. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Ang balaod sa Ginoo hingpit, nagausab sa kalag. So meaning, ang tanan nga gikinahanglan aron ma-change ang imong kinabuhi. Ang kalag mao ang imong tinud pagkatao. Okay? Your soul is who you are. All right? So, ang tanan nga gikinahanglan aron mausab ang imong kalag, mausab ang imong kinaiya, mausab ang imong buha, ang tanan sa imong kinabuhi. The law of the Lord is perfect. Walay kulang. Naay tanan aron mausab ta. So what we see here is kompleto gayud ang pulong sa Dios. Walay kulang. Everything we need is in the Bible. However, we also see that God has chosen to use human instrumentality. God has chosen to use human instruments to take the message of His Word to a lost world. Ang Diyos nagdesisyon dugay na nga mogamit siya sa mga instrumento, mga tao nga magtugyan sa ilang kaugalingon ngadto kaniya, siya mogamit kanila nga ang instrumento sa paghatod sa iyang pulong ngadto sa kalibutan. Turn with me to Acts chapter 8 verse 30. So this truth applies to those who are lost and to the saved as well. The law of the Lord is perfect. Ang tanan nga gikinahanglan mahibalo ang kabahin sa kaluwasan naagayud sa Biblia. Everything you need to know is in the Bible. However, God uses human instruments. Dili siya nagsugot na to, go into all the world and give everybody a Bible. Is that what He commanded us to do? No. Now, is that a bad thing to do? Of course not. Mayo gayud mo hatag sa mo tanom sa pulong sa Dios. The Every House campaign. What are we doing? Nagtanom ta sa pulong sa Dios. But the command of God was not go into all the world and deliver packets. That's why mag-deliver ta sa packets sa Friday dayon mag-sowing sa Sabado. Ang paghatod sa packets dili makapuli sa pagsangyaw gayud sa atong kaugalingong bakba. Diya sa dulungan sa mga taon wala naluwas. So, but the command of God, yes, the Word of God is enough. But God has chosen to use humans.
Ang Diyos nagdesisyon gamiton niya ang mga tao. Tanaw, Acts chapter 8 and verse 30. Aren't you glad I didn't make you stand for all of this? Madugag yun. Kung mo tindog sa katunga sa mensahe. Acts chapter 8 verse 30. Kung nana say amen? And Philip ran thither to him and heard him read the prophet Isaiah and said, Understandest thou what thou readest? And he said, How can I, except some man should guide me? And he desired Philip that he would come up and sit with him. Og si Felipe, midagan nga to kaniya, og nakadungog kaniya, nga nagabasa ni Propeta Isaias, og miingon, nakasabot ba ikaw sa imong gibasa? Og siya miingon, unsaon man nako, gawas ko na dunay tao nga mogiya kanako, og siya mihangyo ni Felipe nga siya mosaka og molingkod uban kaniya. Now I have a question. Mahimo ba ang tao mo basa sa Biblia? Sharay isa mo basa sa Biblia og maluwas siya? Mahimo ba? Yes, pwede man good. Pero 99.9% of people who get saved because somebody talks to them face to face. Human instrumentality. Ang galamiton, ang instrumento diha sa kamot sa Diyos. Complete to gayud ang pulong sa Diyos. Walay kulang. Yet God uses people to deliver the message. We also find in Hebrews chapter 4 verse 12 that the Word of God not only is complete, it's also quick and powerful. Turn with me to Hebrews 4 and verse 12. Hebrews chapter 4 and verse 12. Ang pulong sa Diyos, the word quick is an old English word. It means alive. Buhi. How many of you knew that? The word quick means alive. Na buhi. Ang pulong sa Diyos, buhi. We have an English expression, you cut me to the quick. You cut me to the quick. It means ang imong pulong lalom og dulot. You went past the surface skin and it cut deep. You cut me to the quick literally means lalom og dulot. It hurts. You got me where the skin is alive. You know, on the outside your skin is kind of dead. You can put a needle in it and it doesn't hurt automatically. You ever done that when you were a kid and I pin? Og nagbutang diri sa imong tudlo. You ever do that? Walay sakit? Kung diretso sakit kayo. Because that's where the skin is quick. It means it's alive. Diba? You have alive skin, you have dead skin on the surface. Walay feeling. So you cut me to the quick means lalom og dulo. You hurt me where you got down to where the skin is alive. That's what that means. Okay, let's read it. Hebrews, little English lesson for you there. Hebrews chapter 4 verse 12. You don't get that at every Baptist church in the Philippines. Here we go. Hebrews chapter 4 verse 12. Kung nana say amen? For the word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Bisaya, kayang pulong sa Diyos buhi o gamhanan, o mas mahait pa kaysa bisan unsa nga espada nga duha ang sulab, nga nagadulo bisan pa nga to sa pagkabahin sa kalag ug espiritu ug sa mga lutahan ug dugokan sa bukog ug usa ka tigtugkad sa mga panghunahuna ug mga katuyuan sa kasing-kasing. I'm not going to go into everything about that verse. I just want you to see, not only is the Bible complete, walay kulang ang tanang nga gikinahanglan, it is also powerful, gamhanan gayud. It is also alive, mabuhi. It affects us. Yet, God has chosen to use human instrumentality not only in sharing the gospel with the lost, but also in teaching God's word to the saved in the church. Ang Diyos, wala na siya nag-decision lang nga maggamit sa mga tao aron magtudlo sa kaluwasan sa tao. We call that soul winning. Pero siya nag-decision pod, gamiton niya ang tao, gamiton niya ang instrumento nga tao aron motudlo sa mga naluwas sulod sa simbahan sa pulong sa Diyos. Turn with me to I lost it. 1 Corinthians chapter 12. This is probably my real text verse tonight. Murag kini ang tinuod text verse karon. Ang mga lamegas nangita sa akong coffee. Nakakita na. Dumb ants. Kinsa ganahan sa protein? Asman siya. Ha? Nawala siya. Si Joshua ganahan? Nawala ang lamegas.
Nalunod gayud. Nabaptize siya. Hangtod mamatay. Sa ang pag-inom sa coffee kung nailamega sa ilalom. Basin mag-ayos sa akong ubo, di ba? First Corinthians. Did I tell you 1 Corinthians chapter 12? Kana ba akong isulti? So are you keeping up with me tonight? Nakasabot mo. Nagastudita, kabahin sa gahom sa pulong sa Diyos. Og ang plano sa Diyos nga mogamit sa tao pod. Yes, the Bible is complete. Walay kulang. Yet, God says, I use man to deliver the word of God. Human instrumentality. 1 Corinthians chapter 12, verse 28. Kunana say amen? And God hath set some in the church. First, apostles. Secondarily, prophets. Thirdly, teachers. After that, miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. Bisaya. O ang Diyos nagbutang sa pipila diha sa iglesia. Una, ang mga apostoles. Ikaduha, mga propeta. Ikatulo, mga magtutudlo. Humaniana, mga milagro. Unya, ang mga gasa sa mga pag-ayo, mga tabang, mga panggagamhanan, nagkalain-laing ang mga pinulungan. So here, God shows us a list of spiritual gifts. Some of them I don't think God really does now, like for example, miracles and things like that. Can He still? Yes, I don't think He does very often. I know na yung mga Pentecostal, mga assembly, mag-focus gayud niyana, but I think they get way off track. Because, anyway, let's not follow that. Let's stay with the point. God says He hath set some in the church. Now, kinsa ang naa sulod sa simbahan? Ang mga naluwas or mga nawala? Mga naluwas. The definition of the church is a called out assembly. Gitawag gikan sa kalibutan og magtigom ta dere tungod mga magtutuo ta. So it is a group. The church is a group of saved people who gather together. Diba? Ang grupo sa mga tao naluwas na nga magtigom para sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Kana ang katuyuan sa church service. So, he says, in the church. He hath set in the church. So this is not talking about sharing the gospel. This is talking about teaching and preaching the word of God ngadto sa mga tao nga naluwas na. Are you following? So, ang Diyos mo gamit sa human instrumento para sa pag-share sa gospel, pero naggamit po siya sa mga instrumento nga mga tao aron mag-share, magtudlo, magwali sa pulong sa Diyos sulod sa simbahan. So we have a list of different, nailistan dere sa lain-lain espirituanong gifts o mga pagtawag sa Ginoo sa kinabuhi sa tao. Now, there's something very important you need to understand about this list. It says first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers. Now I have a question. Has there ever been a time in any church where they had preachers but not teachers? No. No. Those always went together. Jesus, the start of the first church, and what did He do? He taught and He preached. Diba? The apostles, after Jesus went back to heaven, the Bible says daily in every house they ceased not to preach and to teach Jesus Christ. So, there was never ever a time na pagtudlo pero walay pagwali or na pagwali and walay pagtudlo. So this verse is not teaching an order of events. Sunod, he's not saying una na apostles, ikaduha sa sunod sa human sa apostles na panahon sa pagwal mga propeta, dayon human sa ilang panahon na panahon sa magtutudlo. That is not what he is teaching. He is not showing an order of chronology. Listen very carefully. He is showing an order of importance. Una, unsay pinaka-importante. Go ahead and put this on the board for me. So, nailistahan dere sa mga tao nga gibutang sa Ginoo sulod sa simbahan, siya nagtawag kanila, naghata nila sa special nga espirituanong gasa para sa ministry, and the first on the list is apostles. Number one, put apostles. Apostles.
So, ang Diyos, we're talking about the power of the Word of God. Unsa ang mag-change sa kinabuhi sa tao? The power of the Word of God. Di ba? Unsa, kung na-change na gyud ang imong kinabuhi, unsa ang rason? Murag tungod sa pagkagwapo ni Pastor Mike. Nilira. Unsa nag-change nimo? Ang gahom sa pulong sa Diyos. But how did you learn the Word of God? Pinaagi sa pagwali. Pinaagi sa pagtudlo. So, naay gahom dere, pero naay instrumento dere. And now we have many other teachers. Naay mga Brother Judy sa junior church. Sa Gillette, nagtudlo sa babae. Si Ma'am Farah, si Brother Julius, Brother Michael. Naay mga lain-lain tao magtudlo po. Si Ma'am Ruth, magtudlo. But my point is, there's the power, but then there's the human instrument. But who is the first? The apostles. What are the apostles? What does it mean? You say, oh, the mga disciples ni Jesus. No. But what does it mean to be an apostle? The apostles were the men, English una, chosen in advance by God to be witnesses of the resurrected Christ. Pangutana, nabanhaw ba si Jesus? Nabanhaw ba? How do you know that? Tungod na yung mga saksi. Di ba? Kinsang mga saksi nga nakakita sa nabanhaw nga Kristo? Ang mga apostles. Turn with me to Acts chapter 10. Dari sa Acts chapter 10, si Peter nagwali ngadto sa panimalay ni Cornelius. Nainumdum mo si Cornelius? Pipila ka si manang nilabay, nagtudlo ta kabay ni Cornelius sa Sunday school. Siya ang unang Gentile. Siya ang unang Hentil nga nahimong Kristohanon, pero wala siya na circumcised, wala siya nahimong Hudeo una. He never became a circumcised Jew, but he got saved. Siya ang unang Hentil nga naluwas. So si Peter nagwalit diri ngadto ni Cornelius og tanan niyang panimalay, Acts chapter 10 and verse 40. Now you gotta stay with me. Daghang pagtudlo karon. Ayaw kabalaka ang pagwali mo sunod. Paminaw sa pagtudlo karon. Acts 10:40. Kung nana say amen. Okay. Him God raised up the third day and showed him openly. Well, I'm writing this down. Do me a favor. Write on the board next to apostles. Witnesses of the resurrection. Witnesses of the resurrection. Verse 41. Verse 40 again. Him God raised up the third day. Kinsa gibanhaw sa Dios sa ikatulong adlaw? Jesus Christ. And showed him openly. Kaniya ang Dios mibanhaw sa ikatulong adlaw og mipakita kaniya sa dayag, meaning wala tinago. Verse 41. Not to all the people. Ang tanan tao sa Jerusalem, silang tanan ba nakakita ni Jesus pagkamandayon sa pagkabanhaw? Dili. Not to all the people, but unto witnesses chosen before of God, even to us who did eat and drink with him after he rose from the dead. Dili ngadto sa tanang tao, apan ngadto sa mga saksi nga pinili kaniadto sa Dios sa wala pa si Kristo niabot sa kalibutan. Dugay-dugay na ang Dios nagpili nila daan. Si Peter ug si James ug si John, sila ang pinili sa Dios nga mahimong apostles, ang mga saksi sa pagkabanhaw ni Kristo. So bisan nganhi kanamo kinsa mikaon ug miinom uban kaniya, human nga siya mibangon gikan sa mga patay. Verse 42. And he commanded us, the apostles, to preach unto the people and to testify that it is he which was ordained of God to be the judge of the quick and the dead. Ug siya misugo kanamo sa pagwali ngadto sa katawhan. Beth, you're distracting the fire out of me. Sit still and listen. Ug siya misugo kanamo sa pagwali ngadto sa katawhan ug sa pagpamatuod nga kini siya ang gitudlo sa Dios, meaning gipili, ordained is tudlo, to choose, di ba? To point out. Gitudlo sa Dios aron mahimo nga maghuhukam sa mga buhi ug sa mga patay. So, what we see here is Peter saying, kita nga mga apostles, gipili gayud sa Dios nga mahimong saksi sa pagkabanhaw ni Jesus Kristo. Kami nagkaon uban niya human sa pagkabanhaw. Kami nag-inom uban niya. We know he was alive. Nakakita mi sa atmong kaugalingon mata. He is
alive, kami nakakita gayud. Do you understand that? So, the apostles are the witnesses of the what? Kana, importante kayo, tungod ang tibuok pagtuo sa Kristohanon, depende gayud, gibase man sa pagkabanhaw. Kung si Kristo wala na banhaw, ang tanan atong pagtuo, way pulos. So the apostles were part of the foundation ang mga apostles, silang ang sinugdanan, silang patukuranan, a part, sila na ibahin sa patukuranan sa atong pagtuo. Turn with me to Ephesians 2 verse 19. Ang mga apostles lang makasulti nga walay pagduda si Kristo buhi gayud. Tungod sila nakakita. And because of that, this is very interesting. Kinsa ang patukuranan sa simbahan? Kinsa? Jesus Christ. But here in Ephesians chapter 2, the Bible says that the apostles are part of the foundation. Si Jesus ang foundation gayud, pero ang apostles nakapilpod. Tanawa, Ephesians 2:19. Ephesians 2:19. Kunana sa amen? Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. What he's saying is, naluwas na kamo. And are built upon the foundation of the what? Apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. So what is the main foundation? Jesus Christ. Pero gi-connector po ang mga apostles. Because kung walay apostles, walay saksi sa pagkabanhaw. And we needed witnesses. Bisaya, busa karon kamo, dili na mga langyaw, dili mga taganas, what is that? Taganasud? What does that mean? Foreigners, taganasod. Taganasod. What is taganasod? Means I am a citizen of a country. Taganasod ko? Okay, whatever. Og dili mga taganasod apan mga isigka taganasod. Kalibog na. Uban sa mga balaon og sa panimalay sa Dios og natukod, meaning natukod kamo nganha sa patukuranan sa mga apostoles og mga propeta, si Jesus Kristo mismo ingon nga mao ang ulohang bato sa kanto. So si Kristo siya ang patukuranan gayud sa atong pagtuo, pero gigamit niya ang mga apostles pod nga bahin sa atong patukuranan. He says they're part of the foundation. Now, I have a question. Let me find where I'm in these notes. I have a question. Sila nga nakakita gayud sa pagkabanhaw ni Kristo, buhi pa sila? Buhi pa sila? Wala. So, na ba si bisang kinsa karon nga pwede tawgon apostle? Wala gyud. Wala gyud. The apostles had a very important role in the beginning of the Christian faith, but then they all died and went to heaven. Kung religion mo sulti, nana mi apostle, among kaugaling o apostle, na makaksila. Ang apostle maong saksi, gipili sa Diyos, nga magsaksi, nga magpamatuod, kabayan sa pagkabanhaw ni Kristo. That's why Paul could be an apostle. He saw Jesus Christ on the road to Damascus. He saw the risen Lord. He said he was seen last of me. Tungod si Kristo, nibalik na sa langit, dayon naghimo siya sa special bisita sa kalibutan aron magluhas ni Paul kay gahig ulo gayud si Paul. But Paul saw Jesus Christ. He didn't just hear a voice, he saw him. He saw him. Why? He was an apostle. And in 1 Corinthians 15, he says he was seen. Hi, Mom Joy, I did not see you come in. Oh my goodness. Mayong hapon. He was, Paul says, siya nakitaan nako. So he saw he was an apostle. So, wala na apostles karon. So, pero what are we listing here? Ang listahan sa mga instrumento, tawhanong instrumento, gigamit sa Diyos diha sa iyang simbahan. Diba? What is the first and most important one? The apostles. Tungod kung walay saksi sa pagkabanhaw, walay kasiguruhan. You understand? But what is number 2 on the list? Gillette, write this down for me. Prophets. Let's look at it. Look at 1 Corinthians 12:28.
And God had set some in the church, first apostles. So unsay mas pinaka-importante? Secondly, prophets. Thirdly, teachers. After that, miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues, etc. O ang Diyos nagbutang sa pipila diha sa iglesia, una, mga apostoles, ikaduha, mga propeta. Prophets. What is a prophet? I'm going to define it this way. Now listen carefully. It's a Bible study tonight. Never heard such a loud Bible study. Okay, here we go. Number 2. What is a prophet? The men God uses to keep our hearts right with God. Kana manggod ang propeta. Now, it's very important for us to understand 2 things about prophets. Now, wait a minute. Naay mga propeta sa Old Testament, di ba? Isaiah, Jeremiah, Lamentations is not a prophet. Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, those are prophets, right? Pero ang Biblia nagingon, dere ang Diyos nagbutang sa pipila sa simbahan. Ikaduha ang mga propeta. Now wait a minute. That means napay mga propeta hangtod karon. What does it mean when it says he chose men to be prophets? Very important for us to understand 2 things about prophets. We're going to do A, B here underneath this. So go underneath it, do an indent a little bit, and give me an A. Okay? Gamayra ang indent. Letter A. Prophesying is much more than foretelling the future. We need to understand something about that word prophecy. Kung ikaw mag-search sa prophecy, mag-Google search ka para sa definition, sila mo sulti, foretelling the future. That's something foretelling. For means in advance, daan, ug tell means pagsulti. So pagsulti daan, unsa mahitabo sa umaabot. Okay? Prophecy in the Bible means much, much more than that. Ang Biblia, diya sa Biblia, ang Diyos naggamit sa pulong propesya. But it doesn't just mean pagsulti daan, unsa mahitabo sa umaabot. Prophesying is much more than foretelling the future. Thank you, Gillette. Let me follow my notes because I have a lot of notes and I want to stay on track. Where am I here? I'm going to make a statement in English and then I'll translate it. But it's a good statement, so I'm going to say it in English first. Are you ready? We do ourselves, when I get done, I'm going to see who understands it. Lalo mang English. Ready ba? We do ourselves and the Word of God a great disservice when we limit the meaning of the word prophecy to simply foretelling the future. Does anybody understand that sentence? Who are my English experts here? Nasabtan ba? Let me try to translate it. We do ourselves a great disservice. Makasakit ta sa atong kaugalingon. Makahimong problema para sa atong kaugalingon. That's what it means. Kung kita maglimitado sa pasabot sa propesya, kung kita magsulti, kana nagpasabot lang sa pagsulti daan sa mga panghitabo sa umaabot. Kung kita maglimitado sa definition sa propesya na foretelling lang sa future, kana ang dakong sayop. Kana magpalibog gayud na to kabayan sa daghang verses sa Biblia. The word prophesying doesn't just mean foretelling the future. Are you ready? Prophesying means preach. Pagwali. Kung ikaw maglantaw sa mga prophets, mga propeta sa Old Testament, unsa ilang gihimo? Ang Diyos mihatag kanila sa mensahe, dayon sila nagwali. Pero basa man ang ilang mga mensahe, gamay ra nagsulti sa umaabot. Daghan nakastorya kabayan sa ilang sala karong gayud. You ever notice that? I've never actually checked all of it, but I'll bet less than 20% of the prophets is actually foretelling the future. Na syempre, wala pa'y Biblia niya ng panahon na. So ang Diyos, syempre, naghatag siya sa daghang prophecy kabahin sa umaabot. But the word prophecy just means preach. Pagwali manghud. I don't know if you figured it out yet. Your pastor is a prophet. Now, I've never foretold the future. Well, actually, that's not true. Sometimes I do. I say, kung magpadayon ka, diha sa imong sala mo, biit gayud ka sa Ginoo, kana naitabo gayud. But my prophecy is not based on something God told me. My prophecy is based on the Bible. Because God made the promise, kung magsunod ka sa imong daotang hunuhuna, sa imong kaugalingon plano, mo biit ka sa Ginoo. So, in a sense, yes, I can predict the future, but not me just maghimo-himo. It's because the promise is in the Bible. Are you following me?
But that's not the main idea of prophecy. Prophecy is preaching. Pagwali. So, I got ahead of myself. Yes, ang Diyos naggamit sa mga propeta sa pagsulti sa umaabot, usahay, magsulti daan, unsa mahitabo sa umaabot. Pero ang ilang pinakadakong responsibilidad, mao ang pagwali sa pulong sa Diyos. So what is prophesying? Gillette, we're going to put underneath A. Okay, so just put right here, what is prophesying? Then we're just go dash and dash. What is prophesying? Well, I already said it. It is preaching. So, God has put different men, ang mga instrumento, tawhanong instrumento, iyang gibutang sa simbahan. Pinaka-importante na ang mga apostles, and just dash that it is preaching. Pinaka-una, pinaka-importante ang apostles. Unsang ikaduang pagka-importante? Prophets. Unsang pasabot sa prophecy? Pagwali. Preaching. So what is prophecy? It is preaching. Stay right there, Let. Number 2. Now this is a much more technical definition. Right underneath, it is preaching. What is prophesying? What is it? It is preaching. Here we go. It is the proclamation. I should have printed this early, pero naduga gyud ko nagandam sa mensahe. So, sorry, Let. It is the proclamation. Nasabot niyo proclamation? Pagpahayag. The proclamation and application of truth. Sabot niyo application? Mag-apply sa kinabuhi, kini ang kamatuoran, so kini ang application sa atong kinabuhi, kini kinahanglan mausob sa imong kinabuhi tungod sa kamatuoran. That's application. So prophecy is the proclamation instead of kini ang kamatuoran. That's proclamation. And then application. Dayon dapat ka mag-change ni ini. Sabtan niyo ka na. So God says, nailistahan diri sa pinaka-importanteng mga katungdanan sa simbahan. Number 1, ang apostles. Arong na tayo mga saksi sa pagkabanhaw. Number 2, na mga magwali. Sila nga magtindog o magwali sa pulong sa Diyos. Nga naman, tungod ang pagwali sa pulong sa Diyos, maong butang nga gamiton sa Diyos sa paghimo atong kasing-kasing matarong uban sa Ginoo. I think I said that wrong. Let me try it again. Was that understandable? Preaching is the tool God uses to keep our hearts right with Him. And that is why preaching, prophets, is the second most important position in the church. Because if your heart isn't right, it doesn't matter how much knowledge you have. Na daghang Kristohanon karon na dako gyud ang ilang kahibalo pero sayop ang ilang kasing-kasing na kadautan sa ilang kasing-kasing so magbaliwala sila sa bisan unsa sa Biblia nga dili sila ganahan. We're seeing that right now. All over America, all over the Philippines. People who are Christians, saved, born again, but they ignore the parts of the Bible they don't like. The preaching of the Word of God is God's primary tool in keeping our hearts right or changing our hearts when they are wrong. Now wait a minute. Asagi ka ng gahom right here sa pulong sa Diyos. Pero naay instrumento ang Diyos mo gamit sa tao. Watch now. How shall they hear without a preacher? Unsaon nila sa pagdungog, sa pagpaminaw, kung walay magwawali. God uses human instruments. Human instrumentality. Yes, kompleto ang pulong sa Diyos. Yes, gamhanan ang pulong sa Diyos. Pero I don't know why o ako nakasmo sa rason ang Diyos nag-decision dugay na nga ang iyang pulong dili naka-change sa kinabuhi hangtod na itaw nga magtugyan sa ilang kinabuhi sa Ginoo o mugamit siya mugamit sa mutugong siya mugamit sa ilang kinabuhi. I feel like I said it wrong. Did I say it right? It is not enough. Watch now. Listen to me now. God has decided to use human instrumentality to deliver the power of God's word to our hearts and lives. Do you know what that means? You need to read the Bible, but that's not enough. You need a preacher in your life. Kinahanglan ka og magwawali sa imong kinabuhi. That means you need teachers
Mga tao makatudlo kanimo sa pulong sa Diyos. Why did God choose to use weak, sinful men to preach and teach? I don't know, but He uses human instrumentality. So, ang Diyos magpili sa tao, muhating nila sa espirituhanong gas, espirituhanong regalo, an ability to bring God, the power of God's Word into our lives. And I want you to notice, go back with me to verse 28. Where does God put these people? Asang Diyos mo butang kanila? 1 Corinthians 12:28. 1 Corinthians 12:28. How we doing? Are we keeping up tonight? Okay, tata? Okay, here we go. 1 Corinthians 12:28. Kung nana, say amen? Amen. And God hath set some, look at the next three words, in the what? O ang Diyos nagbutang sa pipila diha sa iglesia. So where does God put the people that He wants to use as instruments? In the church. Ako musulit ninyo sa pinakadakong sayop sa mga homeschoolers dito sa akong dapit sa US. Takong homeschoolers, mag-focus gayud sila sa pamilya. Sila naghunahuna, oh, paigop man ang pamilya. We can have church at home. No, you can't. Walay puli para sa pagwali sa pulong sa Diyos dito sa simbahan, because God works through the church. I've seen it. It's not common. That kind of thinking is not common in the Philippines, but it's a big problem in America. I lived in the homeschool world. Ang mga homeschoolers naghunahuna, ang pamilya ang pinakataas sa tanan na institution sa Diyos. They're wrong. The church is. And the church and the family work together to raise the children. Ug nakakita ko balik-balik kung ang pamilya sa mga kami mo tulo sa pulong sa Diyos, kami mismo, kami na lang mo tulo sa pulong sa Diyos sa among anak. Nami church dari sa among balay. I've seen it over and over. Kung dako nang ilang mga anak mo biya sila sa plano sa Diyos. You need the church. It's not enough you should teach the Bible at home, but you need more than the Bible at home. You need a church to hear the preaching. Kinahanglan ka na pastor nga giyahan sa balang espiritu, magwalik siya sa mga butang nga gikinahanglan sa imong kinabuhi. He set them in the church. And who did He set in the church? First, apostles. So kinsang pinaka-importante ang mga dayon ikaduha ang mga. And what is a prophet? A preacher. Magwali. A man chosen, listen, a man chosen and gifted by God to help keep our hearts right with God. I want you to notice something very, very important. Niini nga listahan, ang Diyos, sayo pang grammar. Unhon sa Diyos ang pagwali sa pagtudlo. Sakto? God says preaching is more important than teaching. May daghang pastor dito sa US karon naghimo sa dakong sayop. Sila naghimo nga ang pagtudlo mas importante kaysa pagwali. Ug ang ilang simbahan na change. Ang ilang mga tao mahimong mas kalibutanhon. God puts preaching ahead of teaching. And God has set some in the church, first apostles, second early prophets, thirdly teachers. Which leads me to my second statement. I said there's two statements about prophets. So we're going to do letter B. Preaching is different than teaching. Ang pagwali lahi kaayo sa pagtudlo. Listen carefully. I know daghang pag-explain karon. Daghang pagtudlo. Right now I'm doing a little teaching and then a little preaching. What is the difference? Unsay kaliinan sa pagwali ug pagtudlo? Sa pagpropesiya ug pagtudlo. Teaching, watch now. Teaching helps us to understand truth. Preaching helps us to keep our hearts right with God. Ang pagtudlo mutabang kanato nga makasabot sa kamatuoran, ang pagwali magtabang kanato nga magpabilin matarong uban sa Dios. Listen to your pastor today. Ay daghang tao maghuno-huna, mas importante ang pagtudlo. We need to teach the Bible. Yes, we do. Importante kayo ang pagtudlo sa Biblia. But listen to me now. Good decisions do not come from an educated mind. They come from a righteous heart.
Ang mayong mga decision dili magikan sa utok nga bright kaayo dako ang kahibalo. Ang mayong mga decision magikan sa kasing-kasing nga matarong uban sa Dios. Amen. Proverbs chapter 4 verse 23. Turn there with me. Proverbs chapter 4 verse 23. Proverbs chapter 4 verse 23. Proverbs 4 verse 23. Kung nasa amen? Amen? Keep thy heart with all diligence, for out of it, out of the heart, are the issues of life. Bantay ang imong kasing-kasing uban sa tanan pagkugi, kay gikan niini ang mga linugdangan sa kinabuhi. It's the idea of ang tanan sa imong kinabuhi magikan sa imong kasing-kasing. Tanan decision, tanan pulong, ang tanan magikan sa imong kasing-kasing. Ang mayong decision magikan sa mayong nga kasing-kasing. Ang daotang decision gikan sa daotang nga kasing-kasing. Out of the heart come all decisions. So I say it again. Are you listening, Beth? Good decisions don't come from an educated mind. They come from a righteous heart. Nagatuko sa akong tibok kasing-kasing. Na, uban sa pinakadakong sayop sa gihimo sa mayo nga mga pastor karon. Naghimo sila sa pagtudlo nga mas importante sa ilang simbahan kaysa pagwali. Kini ang ilang hunahuna. If I could just get the people to understand, ma-change man sila, that's a lie. Ang rasang ang tao magpadayon sa sala, dili tungod kulang ang pagpanabot. Dili kakulang ang kahibalo. Magpadayon ang tao diya sa sala, kay daotang ang iyang kasing-kasing. Kung ang kasing-kasing sa tao dili matarong, kung wala siya'y tinguha nga maghimo sa matarong, ang tanan kahibalo, ang tanan pagpanabot sa tibok kalibutan, dili mag-change sayang buha. Are you listening to me tonight? We overemphasize teaching. The problem is the heart. The heart is deceitful and desperately wicked. Deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Kung ganahan ka ang tao maghimo sa matarong, kinahanglan ka mag-change, magpausob sa iyang kasing-kasing. Are you listening? And God's tool for changing hearts has always been red-hot preaching. Amen. Ang gamit, ang galamiton sa Diyos para sa pagpausob sa kasing-kasing. Kanunay, sa tanan tibok Biblia, ang galamiton sa Diyos, mao ang pagwali. Mainiton, isog nga pagwali. Pero ang culture, ang mga tao sa atong culture, dili mi ganahan sa isog nga pagwali. Mas ganahan mi sa pagtulo, sa pagpasabot. All cultures, in all times, have hated strong preaching. You know, they didn't nail Jesus to a cross because he was just a gentle teacher. Wala sila nagpatay ni Isaiah. History says they took Isaiah, put him inside a tree trunk, and sawed the tree in half. Wala sila naghimo niya na tong si Isaiah nagtino, ganahan ko mag-share kanino sa, not just a small thought today, gikan sa pulong sa Diyos. That's not why they cut him in half. God's tool for changing hearts, watch now, is preaching, not teaching. Let me show it to you. Turn to Luke chapter 1, verse 15. Luke chapter 1, verse 15. I'm saying, ang pulong sa Diyos kompleto, ang pulong sa Diyos gamhanan, pero kinahanglan pa ang Diyos sa human instrumentality. He needs preachers. Why did he decide to do that? I don't know. But he did. Luke chapter 1 verse 15. Kinsa si Zacharias? Kinsa kabalo? Kinsa si Zacharias? Kinsa man siya? Amahan ni John the Baptist. Kinsa si John the Baptist? Siya ang nag-una ni Jesus Kristo, nagandam sa kasing-kasing sa katawhan para sa pagabot ni Jesus Kristo. Di ba? 6 months older siya kay ni Jesus. Luke 1:15,
ang angel gitawag Gabriel nagastorya ni Zacharias kabahin sa iyang anak si John the Baptist. Wala pa gipanamkon siya, pero padulong siya, nagsad siya, John, ang imong anak matao, and this is what he's going to do. Luke chapter 1 verse 15. Kung nasa amen? For he, John the Baptist, shall be great in the sight of the Lord. By the way, kanarang importante. Kung ang Diyos huno-huno nga great ka, kanarang importante, wakoy labon sang huno-huno sa uban. And shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Ghost even from his mother's womb. And many of the children of Israel shall he turn to the Lord their God. Og daghan sa mga anak sa Israel iyang pabalikon sa Ginoo nga ilang Diyos. The angel said, Zacharias, paminaw. Ang imong anak mo pabalik sa daghang tao sa imong Diyos. Daghang tao. But how's he gonna do it? Unsaon niya pagpabalik nila? Look at verse 17. And he shall go before him, mag-una siya ni Kristo, in the spirit and power of Elias, to turn the what? Turn what? The hearts. Kung ganun ka, mo pabalik sa tao sa Diyos, kinahanglan ka magliso sa ilang, nagpaliso sa ilang kasing-kasing. Tungod ang tiil mo sunod sa kasing-kasing. To turn the hearts of the fathers to the children. Una, magpaayo siya sa mga relasyon diya sa pamilya. You see that? Before you can fully serve God, you have to have proper relationships in your family. To turn the hearts of the fathers to the children and the disobedient and the disobedient to the wisdom of the just, meaning magliso sa kasing-kasing nila pod, ngato sa kaalam sa mga matarong, to make ready a people prepared for the Lord. Messiah, og siya magalakaw sa iyang atubangan diha sa espiritu og gahom ni Elias sa pagliso sa mga kasing-kasing sa mga amahan ngato sa mga anak o sa mga masinupakon ngato sa kaalam sa matarong sa paghimo nga andam sa usa ka katawhan nga inamdam alang sa Ginoo. So watch now. So ang angel nagingon si John the Baptist mo pabalik sa tao ngato sa Dios. Unsaon magpaliso siya sa ilang kasing-kasing. Now go with me to Matthew chapter 3. Unsaon ni John the Baptist sayo pang grammar. Unsaon nga siya nagpaliso sa kasing-kasing sa tao. Matthew 3:1. I like this verse. Matthew chapter 3 verse 1. Matthew chapter 3. Kung nasa amen? In those days came John the Baptist preaching. Unsaon niya pagpaliso sa kasing-kasing sa tao, niabot siya nga nagawali. Wala siya niabot nagatudlo, nagabot siya nagawali. Wala siya nagpasod. Kiniyang sakong butang kinahanglan buhaton nimo. No, siya niabot nagyong kinahanglan ka ma-change. Somebody preached that this morning, I think. He came preaching. You listen to the statement. Teaching doesn't turn the heart. It just gives guidance to a heart that is already turned towards God. Ang pagtudlo, dili magpaliso sa kasing-kasing. Ang pagtudlo, maghatag o paggiya lamang ngato sa kasing-kasing nga nagsunod na sa Ginoo. It is preaching, ang pagwali, mao ang gamit. Sayo, preaching is what God uses to turn the heart. Ang Diyos mo gamit sa pagwali, sa pagliso sa kasing-kasing. Watch now. So we're talking about God's power, God's word. It's complete, it's powerful, but God uses human instrumentality. Ang pagwali sa pulong sa Diyos. Now, ma-change ang kinabuhi tungod sa gahom dere. But how shall they hear without a preacher? Human instrumentality. Human instrumentality. Everybody needs to read the Bible. But that's not enough. You need a preacher. You need, kinahanglan ka nga naitaw nga dili mahadlok nimo, mo tindog, mawali, batok sa imong sala, maisog siya, bisan unsa imong hunahuna, bisan unsa imong tubag, magwali gyapon siya, kanang kinahanglan sa matag Kristohanon sa kalibutan. Because that's what God uses to teach us, keep us right with God. So go ahead and write underneath there, number 3. Go back with me to 1 Corinthians chapter 12, verse 28. So here we see, na mga tao, gigamit sa Diyos, ang Diyos mahatag nila sa espirituan ng gasa. First you have the apostles, then the prophets. What's the third group? Teachers. Magtutudlo.
Teachers. And then if you have space, lad, here's what I want you to write. Men and women who help us understand God's Word. We're not going to look at every gift in the list. Those are the only three. Apostles, prophets, teachers. Now listen to me very carefully. Ang pagwali, mas importante kaysa pagtudlo. Pero importante kayo ang pagtudlo. Kinahanglan ta sa mga magtutudlo. The truth is, we don't need too many Pastor Mikes. Igot na gyurang isa na lang. We don't need everybody in all the other classrooms at Sunday school screaming and hollering like Pastor Mike does. Can you imagine Mom Ruth dito nagasing this? Nagastori ko kabayan nimo, Gladys. You need to get right with God. Truth, we need preachers. But we need more. Watch now. Preaching is the most important, but we need more people who will teach. Turn with me to Hebrews chapter 5, verse 11. Hebrews chapter 5, verse 11. Hebrews chapter 5. I'm trying to show you tonight. Yes, God's word is powerful, but God uses people. Ang Diyos mo gamit sa mga tao. Hebrews chapter 5, verse 11. Give me another second. Hebrews chapter 5, verse 11. Kunana say amen? Amen. Of whom we have many things to say and hard to be uttered, nakasturi kabay ni Kristo, and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. Sa kangking sa kita may daghan. If you happen to be my child, this would be a great time to look at the pastor. Sa kangking sa kita may daghang nga butang nga ikasulti ug lusod nga litokon sa nakita nga kamo hinay sa pagpaminaw. You understand that expression? Dull of hearing. Hinay sa pagpaminaw. See what it means? When I try to teach you, you think it's boring. Dali ka kapuyon sa pagtudlo sa pulong sa Diyos. Like you talk when the pastor is preaching. That's what he said. Y'all see that? Verse 12. For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. Kaysa diya nga alang sa panahon kamu angay nga mahimong mga magtutudlo. Ni sa indugay na naluwas na kamu, sakto na ang panahon. Da angay gayon nga kamu magtutudlo na. Kamu nagkinahanglan nga dunay usa nga magtudlo kaninyo pag-usab nga mao ang unang mga prinsipyo sa mga pulong sa Dios ug nahimong sama sa mga nagkinahanglan og gatas ug dili sa magahi nga pagkaon. Here's what he's saying. We don't know for sure who wrote Hebrews, basin Paul, basin Lain, pero ang tigsula sa Hebrews nagingon. Niabot na ang panahon, dapat ka andam na magtudlo. Pero wala pa ka andam. O ang rason, simple kayo. Wala ka naminaw. Ang pastor magwali, ikaw mag-daydream kabayan sa Facebook. Kabayan sa imong snack, human sa church. Pastor Mike magwali, ang tao kinahanglan maluwas! Chicken feet. Kanang mga dautang staff member na ako. Welcome to Truth Baptist Church. Ako mo niagi ko dito sa unsay tawag sa lugar dito sa Daplan. Street food dito sa City Hall. Ako nakita sa akong staff. Naglingkod dito, ako nagdo. Silang tanagat, naghawid, nagpatkita na ko sa ilang chicken feet. Hi, Pastor Mike. Ako mamatay sa dali pa ko mukaon sa chicken feet. Ha? Wala pag yun. There's nothing on chicken feet except for skin. Don't give me that look, Gillette.
Okay, balik sa mensahe. But listen, here's the truth tonight. Watch. He said, you've been saved a long time. You should already be ready to teach, but some of you aren't ready yet. So can I ask you a question? Kung oportunidad mo but aron ikaw makatudlo, basin Sunday school class, basin lain-lain oportunidad, ready ba ka? Ready ba ka? Gillette, erase that board for me, would you please? Anybody want to get a picture before she erases it? Too late. Erase it. Oh, and Brother Michael has the notes. Erase it. If you wanted it, too bad. All right. I'm not going to focus tonight on being dull of hearing, because that's not really the point. I'm just kind of making fun a little bit of my wicked staff. But I want to ask, are you ready? Kung Pastor magpadol ni mo, naging kinahanglan ta sa Sunday school teacher. Are you ready? Ready ba ka? Let me ask you number one. Are you ready in the area of faithfulness? Go ahead. Are you ready in the area of faithfulness? Andam ba ka diya sa area sa pagkamatinumanon? Faithfulness. Kung ikaw mahimong magtutudlo, you become a steward of the class. Mahimong ka sinaligan niya ng mga students sa imong class. And the number one requirement in the Bible for stewards is faithfulness. Ako rin mo basa, 1 Corinthians 4:2, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Dugang pa, gikinahanglan sa mga piniyalan or sinaligan, nga ang uskataw makaplagang nga matinumanon. So let me ask you some questions. Here we go. Are you faithful in the area of church attendance? No one will ever be a Sunday school teacher who's not faithful to church. Dili gyud mahitabo. Number two, are you faithful in your walk with God? You listen to me, you can't teach the Bible if you don't walk with God every day. Dili magwork, dili maguswag. Are you faithful? Here we go. Are you faithful in your soul winning? Now listen to me now. Wako kabalo sa mga rules sa laing pastor, pero ako nagdesisyon dugay na para sa atong simbahan. Walay tao mahimong Sunday school teacher nga dili soul winner man. Ang tao nga dili soul winner, makapil siya sa choir, makatabang siya sa ushering, makatabang siya sa lain-lain sa nursery or lain-lain area, but you're not going to be a leader of young people if you're not a soul winner. Kaya nga naman, unsaon nimo pagpangulo sila nga mag-soul winning kung dili ka mag-soul winning? Unsaon nimo pag-lead nila nga mahimong obedient sa Great Commission kung dili ka obedient sa Great Commission? Are you faithful? Are you faithful? Ready ba ka mahimong magtutudlo? Ready ba ka diya sa area sa faithfulness? Gillette just sat down. Oh, nalibog siya. Just erase the 2 and the 3. Leave them. Just erase the 2 and the 3. Just erase this right here. Kana. Okay, right underneath it, number 2. Go ahead and erase it. Hurry up. Stop messing up my board, Gillette. Number 2. Are you ready in the area of personal righteousness? Look here. You cannot teach Sunday school while you are playing with sin. Kung wala ka nagkinabuhi nga matarong, dili dapat ka mahimong magtutudlo. Kung na kay mga bisyo, na kay mga daotang movies. Watch me now. You're not qualified to teach. Can I show you a verse? I want you to turn. Psalm 50. Psalm 50 verse 16. Psalm 50 verse 16. Gillette na pa. Joke lang. Psalm 50 verse 16. Now don't misunderstand me. Anybody can be a member, but we are very strict about who can be a teacher. Psalm 50 verse 16. Tungod ang teacher ang mag-lead sa mga tao. O kung dali sakto ang imong padulngan, ang tanang tao nga mosunod nimo, masayop uban nimo. Psalm 50 verse 16.
But unto the wicked God saith, what hast thou to do to declare my statutes, or that thou shouldest take my covenant in thy mouth? Seeing thou hatest instruction, and casteth my words behind thee. Castest my words behind thee. Apan nga to sa dautan ng Diyos nagiingon, unsay labot nimo sa pagpahayag sa akong mga tulumanhon? O nga ikaw gayud modala sa akong pakigsabot diha sa imong baba. Sa nakita nga ikaw nagadumot og pahimangno og nagasalibay sa akong mga pulong sa imong luyo. Here's what he's saying. If you're ignoring the word of God, the pastor stands up to preach and you hear the preaching, you think, di ko kinananiana. He says, you shouldn't be a teacher. Why are you speaking my words? You don't even believe the Bible. That's what he's saying. One of the requirements of Truth Baptist Church to be a teacher is you must live a separated Christian life. Separation is a Bible doctrine. Separation is a Bible word. Come out from among them and be ye separate. Gawas kay kan kanila og mopalain ka. Mopalain ka mo. It's a Bible doctrine. Holiness is a Bible doctrine. Be ye holy, for I am holy. That doesn't mean perfecto. It means you are striving to live what you hear preached from the pulpit. Are you listening? Say, Pastor Mike, I want to be a teacher one day. Then start practicing what's preached. Something will practice what's preached. Practice buhata ang giwali. You can't live a worldly life and lead people to be righteous. It doesn't work. Well, I'm teaching the lesson, ang tao mo sunod sa imong buhat, dili sa imong pulong. Naidaghang kinikanan ganan nga ilang mga anak mo lagad sa Ginoo samtang ang kinikanan magdula-dula diya sa salat. It doesn't ever work. I love the song. It says, kids are mirrors of your life, not just your teaching. Ang mga anak maong siman, what's the word? Sa amin, sa imong kinabuhi, dili sa imong pagtudlo. Because that makes sense, doesn't it? Are you ready in your personal righteousness? Okay. Let me give you some illustrations. Kung kabalo ko na ay tao maminaw sa kalibutan hong nga music, di gyud siya magtulo sa Sunday school dire. Makakanta sa choir, kung na choir. Makatabang sa nursery. Bisat makatabang, syempre ang tanan makasawning. I would even let him help on a route. Pero dili siya mag-lead sa mga students. If I knew somebody who's watching pornographic movies, that person would never teach Sunday school. Are you listening? Kung nakakataon ko, if I knew a Christian in our church was struggling with vice, any vice, I wouldn't make him a teacher. Smoking, drinking, gambling, dili siya makatudlo. First, you have to get your own life right. Dili ka makalead sa uban samtang ikaw nakadula sa. Now, I'm not talking about nakasalat one time, but I'm talking an ongoing habit. If I found out a man was smoking, he can't teach. Can I take it a step further? If a lady in our church wears pants, she can't teach. Say, Pastor Mike, I just don't understand why you make that a big deal. I don't make it a big deal, God does. And if you sincerely don't understand why I make that a big deal, I would love to explain it to you, and I promise, dili ko mga sabat nimo. Because I understand it's a very confusing issue because it has become accepted in the culture. But I preach Wednesday night, dili ta mo sunod sa culture, mo sunod ta sa pulong sa Diyos. O kung naay diferensya sa culture o pulong sa Diyos, kinahanglan ma-change ang culture, dili ang pulong sa Diyos. But the Bible says in Deuteronomy 22:5, a woman shall not wear that which pertaineth to a man. The word pertain means is connected, it's translated as iya. Meaning, there is a garment that belongs to manhood. Iya sa pagkalalaki. And then it says, and a man shall not wear a woman's garment. And I know many people say, oh, that was just talking about their culture. No. Because the next sign says, all that do so are an abomination unto the Lord. Now I want you to imagine a silly situation. Suppose mo ka sa Sunday school sunod simana, o mo kita ka sa tao sa gawas, manigarilyo siya. Ikaw, bisita manggod siya. Dayon mo sulod ka maglingkod.
Kamusulti na ako mo tindog. Ladies and gentlemen, natay bagong Sunday school teacher karong buntag. Sulod-sulod, ikaw na lang. Masyak ba ka? Masyak ba? But the Bible never calls it an abomination for a man to smoke cigarettes. But if a man puts on a skirt, that's an abomination. Right? What's the difference between a man wearing a skirt and a woman wearing pants? I'll tell you the difference. Culture has accepted women wearing pants. And we're starting to accept men wearing skirts. Diba? LGBT, you have to accept us. No, we don't. God will accept you for salvation, and then He wants to change you. Akong giwali ganiya. I don't have time tonight to preach and explain. I preached a sermon a long time ago. It's on YouTube. It's called, Is It a Sin for a Woman to Wear Pants? If you're confused about the issue, go watch it. It's very teachy. Magpasabot klaro kayo. One day, magsulat ko sa book, sa Bisaya. Arong dalit masabtan. Now, if a woman wears pants, am I mad at her? Nope. Not at all. But if she's going to lead people in our church, I want her to lead our ladies to dress like ladies. Am I making sense to you tonight? So, are you ready in the area of personal righteousness? Wala ko'y problema sa babae nga nalibog kabahin sa idea sa slacks. Why is, Pastor Mike, I don't understand. I don't have any problem with that woman. Are you willing to learn what the Bible says? Ako makatabang niya. Number 3, are you ready in the area of knowledge? I told you the sermon was long. We're almost done. Are you ready in the area of faithfulness, personal righteousness, and in the area of knowledge? 2 Timothy 2:15, ako rin mo basa, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Pagtuon sa pagpakita sa imong kaugalingon nga nahimutan sa Diyos. Listen now, if you ever want to be a teacher of God's word, start studying now. Say, Pastor Mike, wala pa ko sure nga andam ko dere. Okay, pero pwede ka mag-start karon magtuon. Say, Pastor Mike, I don't know how to study the Bible. We have a booklet back there called How to Study the World's Greatest Book. 10 pesos. Kaya nimo ka na. You can buy it for 10 pesos. It will help you get started in studying the Bible for yourself. Not just reading, but actually studying. Magkataba na dito, di ba, Brother Michael? How to study, unsaon pagtuon sa pinakanindo book sa kalibutan. Every Christian should read that, whether they think they'll be a teacher or not, because everybody should study. Kung ganahan ka, mahimong teacher, dapat ka magtuon sa pulong sa Diyos now. Watch now. Studying is not Google searching. We think, oh, well, what does this verse mean? Mag-Google search. No, kung mag-Google search ka, do you understand mas daghan ang bakakon sa internet kaysa tao nagtulo sa kamatuoran? The first 50 responses are going to be lies, and maybe you'll find one that's true. Just let the Holy Spirit teach you. Read the Bible, study for yourself. Don't research what other people say. That's dangerous. Here's the message tonight. The Word of God is powerful. But for some reason, ang Diyos nagdesisyon nga mogamit siya sa mga tao aron maghatod sa iyang pulong. Pinagi sa pagwali o pinagi sa pagtudlo. Can I say tonight, we need more preachers who speak Visayan. Have you ever noticed that sometimes I kill the Visayan language? I am a language murderer. Kung mag-drop akong blood sugar, patyon gyud ang Bisaya. Do you know what we need? We need some Visayan native speakers who will preach. Amen. I said preach. Stand up and say, kini ang kamatuoran o kinahanglan ka maosob. Spirit-filled men of God. Pasinay lalaki diri ang Diyos nagatawag nimo nga magwali. Oh, I didn't say become a pastor. We think, oh, magwali, pastor. No, hindi dagang tao magwali nga dali pastor gayud. We need preachers. Hey, I would love to preach in the jail. I don't have time. Mas mayag yun kung naay Visayan speaker magwali sa jail. Except for Gary. Luoy si Gary. Nagwonder lang ko, kini nga klase sa mensahe. Basin na tao dere, ang Diyos nagtawag nimo nga magwali. Basin. And then we need more teachers. Kinahanglan ta nga sa mga tao nga nagaandam nga motudlo.
Right now, wala mi space. Dali mi maka-add sa class. Pero sa pohon-pohon, kung ang Diyos mahatag na to niyan na. Mag-add mi sa mga klase. But watch, kung nice space. The hardest part is having teachers, not space. Mag-aandam ba ka? Mag-aandam ba? Kasi Pastor Mike, batanon pa ko, pipila ka tuwig. Dakot na ka. Nag-aandam ba ka? I want every head bowed, every eye closed.